Kani gadega Patisi TV, bat fidang pek yaki kubor baman kasni. Komisi Pentaban Penkreek Election MLA Arjar Khatpra Ukertong na Maukenro constituency wa Olet Kharsano ubadeiru urang ba snong ka snong jongsha ringkat bagi nong bot jong u kila thau daka Voice of Change ban lek pensas ki patba bat ka badai tang na kabenta ka Maukenro constituency hagini ka Voice of Change ki dan reutli ki mat ki balabu Ahmad pan pensngos ki patba kita kilong ka jing e ka kamra kam hima bat ka kam sensyar snong ka jingwan jong ka muda ka jing e jong ki nong rep ka jing kerdo kam jong ki samla ka jing ko jing khya ka jing kenteu ki kam jing kai perthai bat bandon no daka information cell hakani ka than on sedang ye ka jingelang halor ka Voice of Change nakasnong thanroi haka khandai tre unai lur arjar khatnyo bat hakani ka Voice of Change kan don ru ringkat ba jingrwai bala thau kerpang tenaga yang tunga kungwe na candidate bala mi shikmat te ngiwan man takasngi ban wanra hangne na ba press club ba ka perthai baro ko kan tip ba nakal yang tungi menta bila don ni ke jingrai kut ke jimut bagi nya cekmat ban pun sungoi pan lengba kan ke sur bagi ong mentan ke Voice of Change te hagen ke program ke Voice of Change ki phang pat kimat ki ban ha ban ni gran ke ban kong ke dai halor ke jinge ki bangi kendo kum kinong elam snong kum kara kum ke hima bat kum ke snong ta kata kadai kowe kupang kabar pan kamat kabangi pak ni kan hane kalong bahanor kajing e kabangi ya kenduk mentang hagin gisni berkata kajing e kaba lengba kajing wan jong kani kabangi ong kamuda kababu ya kajing artetin ya confusion ya kibru kajungi seketika kabenta kabalai kabangi hapan ni kan hane kalong kerpang e na kabenta ke isu cuki norep kumba kalong mentang kinorep sungi kisah ban ben hagi bentang per la kolong hagi lang ciram la kolong hagador de bat mucuru la kolong hagi wi bat kiliang ni iba ki marep sungi kisah nyang kisah knyap kebentang kebesang kebengin hapa ni gran hane kolong na kebentang kumno ban wanra ya kilat yo kam yo jam Om tang kisah lagi beranang lasta, Henry wat iki nong repro, lembaga ni ke program katong kujungi kelong, bakum nong itha pala kelenti, ba om tang kinong rep, Henry wat ki kena kujungi ke beranang lasta, kindon ke kam kejam, lase kapan support ya kujung im kujungi, kenang ba kinom mak kujung nampak bakum bakalong mata, mi babon ki kena samla kujungi, kindon apa dengan kujung kebakrau, nak kedap kujung bombiang kam kejam. Wat sekatan gitu ni station mau kunro kabangi la panong ki padang guna ki panang besta Henry kakam kecampat ngimyo kabenta kebesan kabangin ha panikran kedai halor kapang kejuko cikia namar pakum bakalong mata ni iba ki bro jungi site katan jungi ki kundo pon ki jing habaki syam bi kundo cimpang ki stong kemud ki ma ki jing tanak takada ban penthai ki kalat juko cikia te nakan yang cumi kumpu grup nilai ban pensai bat nim kuno ini terakhir rekan-rekan depan ba nak bentar ban morai ke jingkela nak bentar ban yo kita ke jingko jingkia bapura ke bentar ban riu ke ban nikren hane kalong bakumno nila ban wanra ya kata kowe kala ke bengong ke tourist spot dan ka ban develop ya ke tourism hagi cakap lagi, nama katain mau kunrohi, berokoi, kadang katain juga bonam, ladangi museum nado thangsning terter, halu norong kok, nonglo, nongjerong, maulungan, bat kunjur katain halai lo, ni iba kidon ki viewpoint ki bitanan ha, henry, ya kini cakap ki bitanan, la neglect, ndon ban mana ban simlam, tenak terkadang naglian cing Voice of Change, nilai, hakum ban penmenas pak bagi dah lagi kecil temu ban kau temai nanti bentar ke banyu ke bang negran hakane kedai nak bentar ba ngindon yang kata ke information cell nak bentar kata yang cumi berokwe te kini new telik point ki bang stress hakane kecil lek cumi nak bentar ban penpriang ya kene ke kupor lepas kene ke grup cumi ke Voice of Change
let's say kaba dengde kaba nenggong kaba empat cucia hapok kena ke briu nyutra hakan ke jelam mekhalaya hakan ke state ke cumi ba insim mekanik senjam ban persutu syaman la kawai pekawai pai ba nong song snong cumi